Vandla ra ANC eKwaZulu-Natal ri tirhanga kahle eka nhlawulo lowu wa ku hundzaka. Vandla ri lahlekeriwe hi 15 wa timasipala. Hi nkarhi wa ntshamo wa huvo ya masipala, vakhanselara van'wana vo honise xileriso xa vandla ra vona va vhota na mavandla yo kaneta. Timasipala timbirhi leti nga tona ti hoxaka xandla ka ku kula ka ikhonomi ya ndhawu liya Umhlathuze eRichards Bay na Newcastle ti kume hi IFP. Varhangeri va vandla va pfumela leswaku va xengiwe hi swirho swa vandla ra vona. What got me worried the most was that my fellow ANC comrades voted for the mayor candidate, who's the current mayor of Ukhohlamba. We don't know where does that mandate come from. It's only 3 out of 8 comrades who happen to know the mandate to vote for the current mayor. This was done by certain individuals with ulterior motives to align themselves accordingly for the provincial elective conferences. Varhangeri va ANC va kunguhata ku xupula lava nga seketela mavandla yo kaneta, va nga ha tlhela va lahlekeriwa na hi vuxirho eka vandla. And the best way to destroy the ANC is to have these terrible elements who do not belong to the ANC taking its membership, sometimes even getting elected into positions of leadership in order to work internally to undermine and subvert the project of social transformation which is led by the African National Congress. And as and when they become available, they become known, it's incumbent upon the elected leadership of the ANC to act on them, to discipline them, and where possible to expel them from the ANC, because in any event, they are displaying a conduct that clearly confirms that these are not loyal members of the African National Congress. Ntulu u ri swin'wana swi nga havaka swi hoxe xandla ka ku lahlekeriwa hi tivhoti i ku khomiwa ka khale ka president wa vandla Jacob Zuma, ku phangiwa ka nhundzu emavhengeleni mawuwani na mhaka ya vuhosi bya Mazulu lebyi nga va na hasahasa. Yin'wana mhaka leyi vilerisaka i nyimpi leyi nga kona ya ku lela vurhangeri bya kereke ya Nazareth Baptist leyi tivekaka tanihi Xembe. Ntulu u ri vaseketeli van'wana a va seketelanga vandla hikokwalaho ka nkayivelo wa vukorhokeri. Now historically you would know that where the ANC structure is not intact and absolutely united, it has an impact on the performance of the ANC when it comes to the election. So the first thing that we have acknowledged has somehow contributed to this challenge, and we believe that's fundamentally what we need to deal with, is to strengthen our structures on the ground, to rebuild our branches, as well as convene regional conferences. Sweswi vandla ri lava ku lulamisa swiphiqo. Va ta va na tinhlengeletano tinharhu ta swifundza eGeneral Gizenga Mpanza, eKwaDukuza, Moses Mabhida ePietermaritzburg na le Josiah Gumede eLadysmith lembe ri nga si hela.